Kapan beda orang setem misalnya kita ngarep orang setem terlanceng umur kapi. Amin Allahumma amin. Terlanceng umur kapi. Tapi Pak Kelebun tak ada Pak misalnya beda orang setem kengkro kruksaken sasak kruksak. Eka bela bik sengateraki Pak Kelebun sibuk tepaan rapat. Tinam kalau tak datang Pak Kelebun yang penting kruksaken sasak adalah cukup. Haram makai musuh na tinta kira kala mubah nggak nik kina batak kima kina udzubillah menter tak cerek keng pas cerek mak cak tu umin 200-an porque la beda kelebron nggak bisa tu umin 1 juta antek pele mak kiada boleh menterus semadri manu sampun tak usah lagu tak usah acara iki lapa lampe. Kapan lebat nyaman berdenak kanak det ngodet dena polong berderokon yele untuk laki kerapak tak asa tepak lekanan nyaman. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kak dito. Engki mun semak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Daerah masih terus ada ke Gusti Allah Subhanahu wa taala selain ibadah wajib kelakuan sunat kok tu palam peengki kak dinto pun semak dak ke Gusti Allah. Jadi saya pertama orang lampe kak dinto qaribun minallah semak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala qaribun minan nas semak dari manusia. Coba mundeng lampe mengki keroput bi orang ki jak kapan toju pah biri rokok kina batangki mun secere coba dateng kita ngocak je au tangga pc la seru ka ada aduh lah jangan montang bisnis tahun setia ada ancur ada gua tandi pc haram ya korokun beda 1.000 rupiah jak deng saiki 1.000 rupiah jak deng simpen kartu ATM penik mak mun tepak kasih prempen engki KP nge 1.000 rupiah paling banyak 10.000 engki muntar ka mekasen nyaman masuk klik keluar ratusan juta mah engki mangken gak dinto cara untuk ngirep PC jen gampang iki nyaman iki kimun orang tani mah mun tandi kartu gak bisa kartu ATM nyaman kartu sakti centar ka mekasen mun KP ning 10.000 muntro tak mulia tere. Jadi orang lampe panika koribun minan nas. Eka senengin bi manusia. Iki Pak Kelebun Hendra, Pak Hendra kita langkong mak bun. Panjenengan pas lampe mak bun. Insyaallah tahun deting gak dinto tak usah ajek. Noro kapi kira bataki. Tak langkong mak bun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kina udzubillah menter tak cerek keng pas cerek mak. Cak tu umin 200-an. Porque la beda kelebron gak bisa tu umin 1 juta antek pele mak. Kiada boleh menterus semadri manu sampun tak usah lagu tak usah acara iki lapa lampe. Kapan lebat nyaman berdenak kanak det ngodet dena polong berderokon yele untuk laki kerapak tak asa tepak lekanan nyaman. Ketemuan bendeng tani lebat sepedaan ibu sabar oh teh leso ya teh ya rokok teh untuk laki nyaman. Pak ngocak ring senton jak mun Pak Hendra kena. Kapan beda orang setem misalnya kita ngarep orang setem terlanceng umur kapi. Amin Allahumma amin. Terlanceng umur kapi. Tapi Pak Kelebun tak ada Pak misalnya beda orang setem kengkro kruksaken sasak kruksak. Eka bela bik sengateraki Pak Kelebun sibuk tepaan rapat. Tinam kalau tak datang Pak Kelebun yang penting kruksaken sasak adalah cukup. Haram makai musuh na tinta kira kala mubah nggak nik kina batak kima
Tak oleh nurain kau orang. Dekik pulang si tak milih pahit orain tak siapa nyaman. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak menurain kau orang. Sebeda pendapat, sepesera bahkan Gusti Kanjeng Nabi udik serang Yahudi Madinah. Iya cek Islam tak poron itu poron di Gusti Kanjeng. Demi pahte menimah itu orain. Kita ning nurain, kita ning nurain sempit elegan mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dekik bulan si tak milih pas sekruk saheun tak ada. Bun wak bedereng mate bun di timurna. Sapa ruah? Arwah pan Sunaryo, oh lambat tak milih kok la toro drap banyak. Pangapora Pak Gelebun. Kadinto konsep kepemimpinan Pak Gelebun. Gusti Kanjeng Nabi kadinto sebut sareng Gusti Allah dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kadinto Engki sekelebun maki sebini kelebun pada engki. Orang ki sokina, orang selebih pada engki. Pabada orang sokio dia ke tibi, lamun kepatian tak dengan tarma. Pahudi ke tibi, gua pulang sesoki tak perlu ke manusia, encan pasera pun mate. Ada yang mate pada perlu, engki ki ini pelan mobil ben benga banyak tak perlu ke manusia. Mun lah mate mak, saya rasa tahlil. Tak berde pak roh anak berbirin saya tahlil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dinto konsep kepemimpinan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panapa telok sifat kak dinto se nancep ayatena manusia baik orang Islam mau orang kafir. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telok gak dinto. Sampai setong bekto sarang orang Yahudi Gusti Kanjeng Nabi ieu tes. Ieu tes tarik selendang surbana gak dinto. Tarik sagak dinto sampai mira gak dinto le era. Amit Sayyidina Umar dakni ya Rasulullah adrib unuko. Sayyidina Umar amit Gusti Kanjeng Nabi etin abtin belia le era Yahudi kan dinto. Karena yang langka ada Gusti Kanjeng Nabi. Panapa debuna Gusti Kanjeng Nabi? La Umar. Akhirnya orang Yahudi kak dintonon, lemon setiang kok tahu cek ajunan kak dinto Gusti Kanjeng Nabi nabi akhir zaman. Dari tanda-tanda kanabian ampun iolatin bi abdina. Cuma kak dinto bi abdin sete iolatin. Make ela salahin kak dinto nyapora. Kadinto Gusti Kanjeng Nabi azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Tetapi Gusti Kanjeng Nabi kadinto sangat peduli de keselamatan rakyat. Gusti Kanjeng Nabi kadinto sangat peduli de kesejahteraan rakyat. Gusti Kanjeng Nabi setong bekto tak keduan ubang sekali. Pita pun semangkin mak. Presiden, gubernur, bupati, senaus Pak Gelebun, pangapora Pak Gelebun, seumpama. Pan ada bu tak akan obeng sekali, gendek tak gendek, gelunah gitu. Tak laku gitu. Tapi Gusti Kanjeng Nabi waktu kak dinto tak neku obeng sekali. Akhirnya pada setong akrobi dari Tisa, akrobi kak dinto orang dari Tisa. Mamatul dek Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi kak disebut empat Tisa makin dilanda kemelaratan. Jadi tak langkong kak dinto bentuaki Gusti Kanjeng Nabi. Karena Gusti Kanjeng Nabi tak nuku obeng sekali, Gusti Kanjeng Nabi kak dinto autang korma belum karong dek ka orang Yahudi non. Epa kontu umat. Korma belum karong. Itu umam pon kak dinto korma belum karong kak dinto olen autang mak.
Engki menabi Pak Hendra kak dinto teletang tahu tang abentoreng sentol haram tak kira beda moson tahun deteng. Asompak tunggu haram tak kira beda moson. Mun parlo naik teti bupati ku laku. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti kak dinto autang Gusti Kanjeng Nabi untuk abentor rakyat. Karena Gusti Kanjeng Nabi panapa azizun alaihi ma anittum. Gusti Kanjeng Nabi sangat peduli de kamalaratna kesulitan umat. Semoga pemimpin-pemimpin abdina baik dari desa sampai ke pusat parengna perhatian dan peduli de ke abdina sareng para ajudan seteja rakyat Indonesia secara umum. Amin Allahumma. Harisun alaikum Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sangat ingin sateja umat kak dinto selamat. Sampai waktu beliau kak dinto menjelang wafat Gusti Kanjeng Nabi waktu ketamuyan malaikat Israel, malaikat maut. Buka sareng Siti Fatimah labeng. Totopole sareng Siti Fatimah tang abah songkan debeuna Siti Fatimah. Tang abah songkan. Akhirnya periksanin sareng Gusti Kanjeng Nabi paserah Fatimah dan labeng. Tamuy abah keng abdi tak man ngulatin. Cora asing muana ka dito. Pemasok Fatimah. Pemasok ka dito malaikat maut mak. Malaikat maut munda ka para anbiya ka dito akheuleun benamoy. Pita munda ka abdi ben prapan jenengan seteja. Engki onta-ontong sendel salah mak. Jadi akheuleun artinya menjadi saya ngapa nabi dan gula misalnya teti nabi kada dengan malaikat maut misalnya nyaman. Engki malaikat maut pola dentos setahun lagi anak kita raja kan sebenika mak. Iki jadi benih nabi nafsu apa ada, mau nabi lain mak iki. Malaikat maut anu kerabuan Gusti Kanjeng Nabi kerabuan malaikat maut. Kenapa saya periksain sareng Gusti Kanjeng Nabi? Benih ampun cek tebu semangkin nyaba abdi benih sakak dinto. Kak di Jibril. Akhir Rabu malaikat Jibril. Jibril siapa setanggung jawab ke tang umat mun sengkok sete sebelum mereka Jibril cerita pun langi ampun buka sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti Kanjeng Nabi swarga tonton kalaban tontonan paling bagus sebab Nabi dari jutaan bidadari sebab dalam swarga kapi tonton kapi menyambut karabuna Gusti Kanjeng Nabi. Ben para malaikat turun kapi ngambek karabuna Gusti Kanjeng Nabi de ar-rafiqil a'la. Kak dinto tak membuat Gusti Kanjeng Nabi bunga mak. Mun pas abdina para ajunan sateja bah malaikat Jibril namuy mara abani pamati hari setia. Wa swarga bi pangeran tonton kapi buka kapi bidadari mare paratin kapi pangeran permatan berlian kapi yang kui kapi. Malaikat ngambuk dari langit sampai depan ke bumi. Ini makin semangkin pola tore malaikat Jibril. Nah apa aja itu repot mak. Namun bakorogi muda pola. Namun capi muda. Ting tepan larang tak namun capi. Ting tepan namun capi kapi pas muda capi. Nah wad. Keburu sih depan ke surga mak. Kadin to Gusti Kanjeng Nabi tak bunga. Periksain sareng malaikat Jibril. Kenapa ajunan mata bunga Gusti kalaban keutamaan kak dinto si ampun siapa pagi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak bunga na Gusti Kanjeng Nabi karena sangat peduli ndak ke umat termasuk abdi sareng para ajunan seteja. Ummati deuna Gusti. Tang umat orang sentol, orang makesen, orang matur dak menasi pokok laku. Kak dinto saya pikir sareng Gusti Kanjeng Nabi. Mana birajin aben potran te periksanin mak. Tetapi umat orang sentol orang matur orang Indonesia kapi se yo latin sareng Gusti Kanjeng Nabi.
betapa peduli aku sekejeng Nabi dak ke umat ya pas kerokun kak dinto abada aki mulut nyaman ring sentol pah nyumpeng 10.000 lajak tak lajak iki tak lajak sekali bu menggoro 10.000 nyaman ingki debun ke bufron gele ingki tak langkung menabi penghormatan korang tak langkung menabi terop tak pate pantes tak langkung menabi deeren tak pate pantes beni kengin tengah kinna debun ke bufron gele ingki keng kak dinto paparing dari Gusti Allah Subhanahu wa taala mun pangatero terus lebih ya dari kak dinto keng karena sompeng naring sentol cuma maning 10.000-an nyaman tak langkongnya aja punten pada 100.000 cepun bahkan pada 100.000 keng murut aja ke aja into kok pak laku pak tahun dateng maning 10.000-an Allahumma sholli ala Muhammad tadi Gusti Kanjeng Nabi ampun lade pada kanto Gusti Nabi kata-kata terakhir apa? Ummati, ummati. Dek bunda Gusti Kanjeng Nabi. Allah, ummati, ummati. Kak dinto akhir suara kena Gusti Kanjeng Nabi. Saya sebut kak dinto abdina sareng para ajunan seteja umat termasuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain ku laku padang mahsar cerita baru kak dinto. Padang mahsar Gusti Kanjeng Nabi saalenteng kak dintong nolongin umat. Misal beda orang sentol kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi karena pun beda moloten hadir pun beda moloten nyompeng benar mau selawat ka Gusti Kanjeng Nabi senaus banyak kelerona senaus banyak salana paring aki kencerna Gusti Kanjeng Nabi mah tambah aki. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ampun acen cida ka abdina sareng para ajunan seteja. Man shalla alayya hina yusbihu asyra wa hina yumsi asyra halat lahu syafaati. Sapa-sapa orang yang mau selawat dek ke sengko eki laku 10 kali malam 10 kali halat maka bekal ngaul liadek katang syafaat. Napa boleh sampai amulot mak kadin to 10 selawat mun amulot ketika kadin to gele ya Nabi salam alaika sanapa orang kadin mana bisa sampai 500 orang sanapa hak pilih orang sentol Pak Ibu pas Pak Ibu kadin to hadir ke pi dek ke tempat kadin to mau selawat Pak Ibu selawat mak bayang aki Pak Ibu selawat lain kenceran teeren saya toraki lain kenceran tempat saya sediaaki lain kenceran tarop untuk naung hormat para ajunan seteja para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain korse saya sewa kak dinto untuk hormat para ajunan seteja supaya tak alongku ibaba wahai para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas panapa akale lain tengkak-tengkaan para ajunan dari compok-compon alo ngakibek to nyempataki kesempatan karena untuk mengungkapkan rasa cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setong tengkaan setong istighfar setong tengkaan setong istana surga setong tengkaan setong pengampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala setong tengkaan setong derajat bonus dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setong tengkan setong kenceran bonus dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi senaus jauh compon panjenengan edusun lao, edusun deja, edusun bara, edusun timur, menabi beda kabar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jak kasangka karena tengkaan para ajunan saja kak dinto beda kencerna dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek pas akalia ikir langker ma apa akalia ikir langker je apa cek lemurut dan pentahun maki amolot pe mak kairo nyaman. Cek pas sepanika mah. Terong oleh syafaat napa punten.
Ngireng manabi torong oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada panggilan peringatan Maulid Nabi, panjenengan setuju cek kasengkah bencek man iman. Karena ampuan abdina sarang para ajunan setuju dunya maupun akhirat ku laku. Ini kita tidak boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyirul umma ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Kadinto Gusti Kanjeng Nabi, konsep kepemimpinan Gusti Kanjeng Nabi sejarang sekali kita temukan di pemimpin-pemimpin masa kini kadito. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gusti Kanjeng Nabi dak kasatejana orang mukmin kadinto belas ben nisar, belas ben sayang kadinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadinto Gusti Allah Subhanahu wa taala ajamin dek ka orang se ni serat. Kadinto hadis musalsal birrahmah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki setiap kali murok kadinto menyampaikannya. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna cak maturna orang-orang sebelas, orang-orang seniseran yarhamhumur rahman, maka bekal ikan serna sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi orang santol kapi tada cung belisan, tada cung musuhan, riberin beda pendapat pilkades, semakin tore pada ni saran kapi, pada sayang kapi, pada nyapora kapi, montoro kasayang ben ikan isra ben eka beles sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Bu embu ngireng. Biasan semanti ka adinto ocan bu embu ka adinto. Cak deng laki ka adinto papa ka adinto tako pun karing bini. Abdina ka adinto kapan pengajian suara nyaring ting yadaan bini launan mak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun panggung. Ting la ekor sib duju ben bini. Anu beda ya anu. Senika mak. Sengu cabu tako elaben, sengu catele. Anak sehat na aburu ke bini pak, aburu ke bini kali itu ki, engkau taruh cerita ki sampai nikah mak, ki aburu ke cerita karena tako. Engkau cerita alam buat Siti Khotijah ceponten kulit. Siti Khotijah lambak saudagar kaya, petokong. Bahkan wanita terkaya di zamannya Siti Khotijah cebon abdil. Tinglah araka Gusti Kanjeng Nabi Siti Khotijah dunyana sakapina ekuna aki untuk perjuangna Gusti Kanjeng Nabi. Sampai sobung sekali mak. Acerita ten kula mak lebi ini tak minta kampi selarang mak. Ben pole to ko iko caen mantara bini menta ko simbelia kalam pito ay masani ka mader mas tak bini ya iko orang bini kadang batak lu ngerti bener namun minta kalam pitanya aki kelu andi bese ya mas peseni ke kelu bener beni bakor sekor minta tangki pak tangki tetingko acara ta ayah coba naptina tako iki kirin. Siti Khotijah kaya akhirat dunyana ekor banaki untuk perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Siti Khotijah. Setong bakto Gusti Kanjeng Nabi datang dari dakwah. Akhirnya sambut sarang Siti Khotijah. Kak itu. Asaren Gusti Kanjeng Nabi erebena Siti Khotijah. Jepon abdina. Teti Siti Khotijah kak dinto Arya le jepon abdina katang bini abdina. Siti Khotijah rele pen Gusti Kanjeng Nabi dateng Rabu langsung jubana buka aki. Surbana esabe aki. Bentaknya tanyaan langsung Gusti Kanjeng Nabi ya walatina bakleso aku bayi kopi. Bade bini neng sentol saya sepenikah. Nyan ada bu, nyan mama bu, badek, posa nyan mak, kamu masih bener ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad.
Dadi Siti Khadijah ngolatin Gusti Kanjeng Nabi leso ke bayi kopi yateng, bade rote ya yateng kan itu. Kan itu Siti Khadijah. Dadi Gusti Kanjeng Nabi tak sampai minta, tak sampai muntut ke rajin. Siti Khadijah pengertian. Munjak saya ngabad rajin yang sentol saya penikah. Aduh pokok abunga tinggi Pak. Kol mekol landuk dari Sabah nyaman deteng leso palka kapi ojeng tampan. Depak galangker pak roh kiri apa mak lalu sopo jok roh kuntar ke Sabo setengah hari. Mun urusan PC jok lian, mun urusan kelampi jok lian, keng mun urusan ranjang pak nyosor nga etek. Pokok di video. Allahumma sholli ala Muhammad. Benih sepenikah bu, dan gak ada nggak bisnis pak pada kata sukses nyaman. Coba kocak ente pak. Benih kayak ngambil apa pelan pada laki punten. Pelan kulit dan kadang sepenikah juga. Semakin kadin to kebay sebahaya nun. Kapan lah beda kebay banyak, beda mantan banyak. Engki pak kelampi kutu anyar mulu, lepas adin to si penyakit. Engki mana ni saya kebeli ya. Kebay bersebut. Napa cara yang seumpama? Nasi tahun saben kak dinto sabe. Kan kalau pain tak kering aja yang kuy boleh. Tak kira. Cara yang kelampi kak dinto paling yang kuy kebay sekalian mereka sabe. Cuman toman abdina mereka senindak kan bini kan tu. Lu ras 2 tahun tapong korwa. Mun yang kuy setia ya. Beda engaknya. Beda engak cek dia laju coba. Cek aja yang kuy sekalian coba nanti. Makan mun sampai 6 lemari rak kelampir mak. Lemari ki beki mana ke sebagian saya tak cocok. Ki 6 lemari nyaman 6 lemari pun 2 tahun. Kelampin tak buat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki bah ngucak aja. Cek yang pinter ya. Tiba-tiba bini yang nyari si putu. Keningkang bukan, pak pinter juga. Engki pani kamu 2 tahun seta pongkor kan model lambe. Jadi makita kabel ecok pani kemarin yang kuireng orang uning kapi. Aduh hari Javina tahun 2016 uning terus aku berde. Aduh hari repot saya tahu coba. Kita pengada remelar. Ya kutu menyerah kak dinto angkat tangan, dah mah boleh jangan. Deti Siti Khadijah gak dinto bu, ireng pereng aki. Pas mereka laku terapagi, malah emak gak dinto bunga. Siti Khadijah gak dinto setiap Gusti Kanjeng Nabi Rabu tak usah nyuun kopi langsung ibadiaki kopi. Sampai Siti Khadijah gak dinto ngoleh salam dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saking pedulinya Siti Khadijah dak Gusti Kanjeng Nabi. Mak lapola. Bu umbu gak dinto mun peraten karena apa gak dinto. Kapan leso pecat detek nyaman. Kan nyaman. Selalu le kenceren tinggal dudur kapi ora gak dinto kan pas sehat. Engki tinggal sehat. Engki. Ila mengerti TV nyaman. Oleh 2 kali bu. Korporaten nih. Jadi kesabah benar. Selalu te pecat gigirin. Padahal masih sehat ya mak-mak. Tak ada cek aku tak sehat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti Siti Khadijah oleh salam dari Gusti Allah. Pada Pak Bik Malaikat Jibril dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Pangeran ngirim salam dak ke Siti Khadijah. Panapa salam mah? Salam Gusti Allah Siti Khadijah siap pagi istana sareng Gusti Allah swarga kak dinto orang yang beri dunya tapi istana nampun siap swarga mun orang sentol bumbu orang yang beri dunya tahuning istana ni swarga pada sampai setongna kan pada tahuni Allahumma sholli ala Muhammad keng mantar selamat dekat pi bumbu sentol kapi keng kalaban syarat kutu peraten karakan hina patangki mun selangkah karakan gila yap siap
Pagalayo ko magulaku. Cak rembi Gusti Kanjeng Nabi idas almar'atu idza sallat khamsaha. Pejang selemak bekto cak sampai tobeng. Wa ata'at zaujaha. Bentorok lakin. Dadi marin pejang lakin sorotoro cak dak sentak lakin iki. Kadin to karo. Tak usah apa jang sunnah, tak usah selahin. Selemak bekto karo kalakunin pas atoro lakin nah sareng Gusti Allah pemilih. Masuk surga di bang labong kak dim abai. Labong adot, labong budi, bobo, atas pengkir. Pokoknya suruh milih. Mara yang sentol masuk aben lambek perhatian kalakin. Masuk di dim abai pilih. Engki mun saya tak perhatian engki to re. Kir pikir ki. Deki polan seanan Pak Glebun pahlakin ding biasa petek-ketek lakin. Cek sampai sepani kata oleh ki. Saya abai lakin mun lakin ki kudu to. Jadi intina cerita kak dinto abdina kak kelampi. Kelampi boleh bu. Anu lek jawan abdina kak bini. Siti Khotijah saya sedagar kaya. Akhir Siti Khotijah Gusti Kanjeng Nabi asaren beena. Siti Khotijah tak teke ngolatin Gusti Kanjeng Nabi leso langsung asaren. Langsung nyedek. Akhirnya keker aing soca. Nyap-cap dek KPP Gusti Kanjeng Nabi, tak kerjat Gusti Kanjeng Nabi, ngolatin rajin gak dinto mular non. Akhirnya mereksanin Gusti Kanjeng Nabi dak ke Siti Khotijah. Arapa mbeun Khotijah mak nangis. Apa mbeun kastah ala kesengko debuna Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Gusti abdina tak kasta sekali dek ka ajunan. Bahkan abdina kak dinto tero abento ajunan beni cuma iyo di abdina. Cek misal laku abdina kak dinto set pas ajunan tero ada terhalang dari sungai pondut tolang abdina kak dinto kebaik keledek. Kak dinto debuna Siti Khotijah. Pokon pondut boleh. Jadi arten make jenazah nak dinto troy bento akina untuk dakwah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun orang sentol lain mak selake atani sebini ada ke pasar. Belanje toro ngala aga selake ting olen TV elong polong pah emas apa yang krempeng depak gen cengkol. Bener tak bener? Ngalaknya mana TV. Ting selake misalnya le yang kok sete ngipir tak oleh le marah berenca jadi kincam kulu abolah yang berencu tangule pai pesenik ya tuli nyari pesan tabun pese antara bini pas sepenik ke pas engki jangan Siti Khotijah gak dinto korbanaki sa kapinatunyan na sampai ebakto arebo Gusti Kanjeng Nabi kak dinto rasop na Siti Khotijah kak dinto peltampel mak. Ketika dinto bu umbu orang sentol rasop na Siti Khotijah kak dinto apel tampel sampai beda 6 lekor tampelen. Allah. Telok dari tampelan gak dinto tampel sareng kaju karena ampun tak mangki kain kencek saran gak dinto mantan saudagar kaya wanita terkaya zaman gak dinto sampai tak todus ngangkui kelampi pel tampelan pas ki teti rajina orang paling mulja teti rajina presiden umat Islam Gusti Kanjeng Nabi. Cek rajina Pak Bupati, cek rajina Pak Glebun, Krokun, Polan teti rajina Kiai mungkin tak kira ngakui kelampi bel tampelan bu. Teti rajina Kiai. Kro Polan saya pengajian nakor ada gajin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kak dinto 6 lekor tampelan bu, saya tambel karena beda. Mungkin sepenapa tahun ampun tak ngubengin rasa ben boleh. Beni pahe ngak seman mangkin.
Teti kapan pun mantan taka mangken mantan laku bede mantan pole kutu anyar pole. Du malam bede mantan pole kutu anyar pole. Engki sampai sebulan bede mantan penare. Kak dinto engki kutu anyar melolo. Dan kadang engki laku mantan anyar, duhur mantan anyar, lem mantan anyar mati bu. Sehari salin telo kali. Salah kita bubun nyaman, engki sepereng, engki tak ada mati raja utang kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dinto sop aja teti motivasi betapa sabar siti hotija kak dinto iblis ka sabar nasarang Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban istana iswarga. Kak dinto hikmat dari peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengajian kak dinto nambah katakwaan abdina Bapak Ibu seteja hadir ben masyarakat Sentol ben seteja masyarakat Matura dak Gusti Allah Subhanahu wa taala ben semoga atati tambana cintana dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben semoga abdina Betul umat Gusti Kanjeng Nabi sekenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben semoga abdina seteja epatetia umat Gusti Kanjeng Nabi senorok rombongan pertama sareng Gusti Kanjeng Nabi masuk dak ka surga Gusti Allah Subhanahu wa taala ke gufron sakeluarga para kiai esentol kak dinto semoga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala paringa jember paringa mulja paringa lajeng umur berkat umur bermasjid kak dinto pendidikan kak dinto juga malarmu kekenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi tambah maju tambah jember masjid tambah pernah tambah raja ben tambah genteng ben malarmu ke kayak gufron sekeluarga sareng para kiai kak dinto kenging pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala karena ampun abing-bing mimpin dak ka masyarakat Sentol untuk senantiasa cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto pemator dari abdina salalo podeh takok berdebu-debu se nyinggung perasaan atau bermasake ate beni niat dari abdina sakak dinto namun kak dinto nasihat pakelengan ben paburukan abdina nyuun saporah nyuun pangapura sita de betese semoga abdina ajunan sateja keinginga pangkat dunia akhirat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben pangaporaan na abdina kan kabelasan kan sarana abdina semoga iblis sekalaban pangaporaan kabelasan kan saran dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.